Okay, gal duo na suos kayo massimet ngulot kat kemulash. Ngayon i-spell in fact klumal malap na suos ko kaya ashlosan. Lalo pong ila fin die ke gasol gat kada ko flawasin ke hindi sa ini. Sakto akina goes in fact kulamitiget fast na meta na meswia kada siya ko gina kat fast na. Na mes kaptega ni proy. Olim God flat na. Mesmo que acho que não manda. Mas que mo lash. Kulo ke mo ubas se pala. Pai le fin diegi ko. Que da gufta na But que tu sei na que den pele na wala se essa se ba. Que proy se. Gashi ka como kan talo na ka. Gasto men fa que pele ko na lo se. Why na que na lo. Que mas pa na que Kat proy ke mitbiash hinga kaywa workshop tayo na asor kung tayo force ka kayo lawas ka mas lulus pwede ko may list ko o na ka ina long gas kat proy siya ko may siya ke which for discuss ko amen amen ngayon ngayon share na darapang ngayon sa kulo pala masikat masimit ka mo bas kulo kat kan sibiga o sud ke de tu say nge pwede longsilod God yokle na longsilod God muna na padan le shikebot ko bel gat betul le kubul le kali mo to betul le digid le man patay dik ka shi sted up tay dik ko shi betul bad na aspecialos sema betul le tienam dik tienam tay dik astelos ma sudli lobselos Tiena flota lobselos. Fadang ako pagkilo do sa inge. Kat flop, kat asin lobses, kat matali, kat liye pela. Parang, ala fan lang kasi sa kulon singkat. Kulon na singkat, kat koin, siya mamomo, Basically, in itself, is worth praising. Basically, ang ako, kat no one na kamang, kat na mo, we take it for granted. Kat na mo, mana kayo wakakay, allowed to medic mo. Kikaso lang kat, kilong lang kat, panang nga kumkat, tuwa na si Jennifer Kinsiro, mong kaya finan, Honolulu, gulag ka ito ka, wikat siya ko lutuan. Na, nga mo, may tikat fashion na meta, nga nung siya wonso ko, wonso ko insang, siya ka namton siya, siya masyam din, kat il-matala na. Hindi gas na yung matali. Kasama yung victory na. Ako yung sarap. Kung feel, nga kung bising, kat na good, kita na ako yung matali. Ifo, may shuk-shukay ni sanaklash. Kat hindi ko yung leme sanak, kita hindi ko yung leme matali. Naoro, kung hindi ito leme matali, kung masimit, kung ito leme, may sanak. Kung hindi na kung sanak, ako le malad ka to and siyak le may din matalla na. Naro onto ko ang kiusi ka mo akal ni ke siya ni na kayo fita mo ko si te moti ke gaslan ka to upe ko moti ke. Kung bilong mo si ikegeli kasi yok may ikegeli na su. Naro kaya usi siya niyan siya finan holulu elosin kashikat ke uns ko ngay kumatala na tapos ikat ke
kulon asum tawalasan wim tan dioman yaiko kulo ke un sukungan anak ko slip sila kasa ke un sukungan charm kun lem kumatalle nangalile kenye belcourt el da ke lib kalbo ni sifesingen paile lem kumatalle ni masing nga kung conviction na suke kiten esam ke mga taske yok nalle sakat men kumli kat gugulasha oyelasha or kat usipe or but kukitan roy ke enso matalle mayin katina kalim ke le meya kalbeyen matal or kat usi kalamusia malan felo nake masima eninoy matal Now, king ako masking lens up, got soup then soup got the got for gas. Masim katuka Shayla. Shayla Marlon got me. God is that mga claim tas il fact men il fact me il fact mo tanik na il apples of the eye. Kalma ba kung bichike kalye atron mo to malangal. Pangin ngalon got nakimate tanik na. Siapa aku mau wala mo kataske na horo kadina kada mold matal na inito kada circuit o kat finito na pwede matal na ikalam ki bulasha pakit siya gimen na nakslash na bisige tabi dito tunog yung dito ta under that housekeeping housekeeping rules from our ashning casting call kadashining kat stream live like your Roku channel la na Netflix ka Hulu ka Amazon Prime and isip ang channel mo gano Roku Amazon Fire TV ka Apple TV kainin vehicles mo gano diak page mga and got stream na ka App Store isip Roku Amazon Fire TV when Apple TV. Got stream na kaya in mo fresh na sin viewers lasho. Kung mo kan vehicle, loop siya, kung hindi na kaya phone na duman, kung ka na kaya smart TV duman. Basi ko na kaya smart TV duman ba, kung some at channel siya ba mo, word of knowledge. Word of knowledge, kung hindi logo siya lakalimile siya ko. Gassing coal got registered ke state store doing California, Washington, state of Washington, na Hawaii. Parang state to got registered. Kaya ba kat kan usi, kat kan practice, kat kan akika di akfa shipelasha. Shipelasha, pa mission statement slash kan ashpeke website lasha. So no gassingcoal.com, www.gassingcoal.com. Kumiliele me mission statement slash me vision statement slash. If I got in the ash, if I got in the ash battle, I've been non-profit say. Missions maybe 10% of that. 10% of the 673 kaya ba set ma 100,000 to 200,000. Percentage nga element there's the point in Academia, but if in La Paz allocate na sin Pacific Islanders, kanisa is yung kata ng patala si Sukse. Laro follow nga kasi makan sifena awal ko sifena. Awal ko sifena in makan so soup karon sin may flash. Di kaya kasi is luwela singan. Kasi kan so suwaso sa rin is ko makatak fashion in focus sa siya masin met kushay may condition. Di kaya ba may singan kinatila na siya mo. Diba? Kat sibela siya pa kasi gasho may flash. Gasho commit. Gasho commit. Kumfin lo nagagaslan ka. When siya pa kuminduti gaslan ka. If in when ko. Kumfin demol ka. Na kaya ba is gasho on the summit. In gasho ko. Gasho ko kumin mo ko in gasho may tsaye. Kumli example na wusin ba kung we aksak mo dahil fact na bitli finash emergencies na kumino kun sa mass singan na summit na ang tafasal sin dali duman ko gasho may tsaye. Kumti ko in gasho may tsaye if in when in your room. Di ba naglagaslan ka?
cũng chỉ có gas or luti gas that is in my na cũng bên dia mô nào rồi yok sẽ bị yên phát cái gas lên cả tại yên nghe cái tại nên cái phát sinh đi mấy cái small đi mấy cái sản cái yên nghe cái plan bel cho yên nữa sum là mấy ta phát mà alo là sao có tu phát yên nghe cái là cái một có phân long phát lên mấy cái là không pandemic gì à là قد كفلوي كاسر كفلا فكي قيدي قد فن الله ما بين فاقه لقينا قد كذا نشوك لما لهم جلان قات برويكن قات لي جسنا سين قايسي نعافاق ما من باور قد أشينين باور قد شاب بين جسنا قات شاب دك شاب نسيم بتكشاي قد توي بتكشاي بجنام قوي قد بيدا لك ويا شاي قد لك ياب تلك روك تلك بونبي تلك ماسس تلك بالا وكفيني ميرجن نسي فيبنا قد كلهم سبوا بين جسنا قد ما سيدو يشوفنا ما سي ميتنا ما سي ناقيوا لا في داش جسنا قد يرو بيكم شو كنا يرو كيفنا Or bakit nasin may tsaye? Pangasipela gasing ko. In fact, in akin may force kilala fong iyo. In ta falos le. Na, may tayang may credibility ko like they can gas on it. Na kasa masing at tracking ko with all naliposi sila kalibye le at tracking ko le kotfela kotsuk den botela kikaslan kat le mea kalbe ngay ngan ngan sam kin magaywan na ngan mo kin be ngaske yak tolun yak ke pursuing Masters of Divinity I want to really IT ngan akfesh ngan matay kaslan kat na finja mga show la aksa fila program sa ke fall na supaya pa kasi lotela mo chuke na inasis kasi isla resources ta ka-share na sin may classes bayan kumli ka tabela may tayang ngay sumuyalu fin taking just na palu ngay sumuyalu fin technician na palu ngay sumuyalu fin mapalu mo 89 na ngay sumuyalu kasi gaslan kat fek ya kayo na sipesi maro katina kiten ito kiten tafala mo ito pa kiten mama katin siya siya kiten sang na sin mo ito lutaylo siya tafalos na ki oyan na mo dito las tam sin siya kiten siya to ito mo tipe pang masiyok siya makuna kuno kan laps la kung ngayon kiten faculty gaslan ka tuti gaslan ka kiten tafala mo ito gaslan ka na masyak to dengan bakit peptide cells na baptism sila yung sisiba subject pa may ro na online mana PS ino sila ino maki keke kay no yang at diba spela siya bakit ta fala mo ito gaslan ka na kidente us ke ito la sivena bilin us ke in gaslan ka pakul gol bulasha na matadali yung website la siya www.gasinggold.com kung may liye kay siya may matako kung may pinawon talented singers slash alapos sonasis mo kafil sang kind gift na siya pag liye ma kadar makin Gasing Gold na kay losing cash katin inor makin gifts the talents mo kadil shot na siya na istak nit ke leisure lo ko ngay sure na ke develop kum nam senge aba pang ba ke sharp din nam senge si facing en monolitu senri len long luo ke me si facing ba mo lalal fung ni orek ma in long se lalal fung ni orek ma in long se na finger kan fat lagi gasing English gasing is like faith working through love faith working through love
那我们来那个是非是干的啦，来风有把个老是个，来风也哦，个这上个那个gas podcast 是mga usip introduction that fact mo gospel trilogy matulu lalal fong I fin shock along si faith hope and love matulungan yok na nagmulan betalal fong si bakit siya nagmulan betalal fong ng Thessalonica bising na aship tolu ke may reach lap kung ibsing ay gizela na ke oyen aten simlal polo simlal polo kumili na sham kun elo sham in pangexi ke kay letter like letter na ke formal way of saying letter pa epistle ilabela kumili epistle to the Thessalonians kaya me pa letter na sin met Thessalonica na Arabic kumroy kasi nga epistle in back for sikum ya kaya me pa letter na ipsak dungan pa kasasin sang kulo si Arabic ke letter sin pa for sikum ke for studuan na ipsak to yun pa supe la el sang kulo ilti sang kulo menda el sang supe la na ke pa for sikum ke for studuan na bagay manilak sila kum na misingin siya mga kume siyam kin ngakong fin loy na ke letter bagay siya letter lal Paul na sin church finen Thessalonica il ash church pa Paul sfera il din asum tulokanek na sokta il tulokanek may cleanse up na sa pilos na financieros nga in cash o tulokan nagsiyaaluan na kumdi si mama po din darong pa ilti mata na masyayla may ito isang wall lalo si cleanse up o tutelage ko disciple them tafalos le ilusin nito in lefakya o yung cleanse up lalosan men Paul si Fena matluti sa mga kameli paitayak ke matluti binan Jerusalem beri siya ngayon dahil tafawal na Paul parang Paul ito ke yokto na ke ulayan matawan na ke nesiso na nga man ka na ulayan mato yok na ke puklime ko siya Torah ba kasi kaso ilan ito ko gaslan ka na Orias lang dakong gamdaw kiya ang nakatkalam ka inay pa sol matar matakatarsis me or like ilak kosin ino niya pa na matlal fu may nilal fu na pa ke malita kan tasokta mol kiya an siena natako ya katkalam finan Damascus sa level sigat na silite parang belt mat ekle forla na pelal to man pa ni Myler il tafala may tafakil kasan God so tafala mo ito ngayon patulokan na alusi il tafalos le il tisumda masyalos sa sangwal lalos na floklum tagin mo ti paano rin il tafalos le nakafa mga min pang si Great Commission masimitan pa in faculty kigaslan ka nakluin tafala discipleship ka teach disciple nakluin pa baptize now yok sipeyen malungan sa magaling ke molan church okay pinile fosimit ngayon samtramin aten fakex payangex parang kumdi laeta ma simle ke bella blood festival Greco-Roman kapag first century Greco-Roman pa may Greek weng Roman dahil tof like influence like Greek may Rome pa Greco-Roman ka first century ilum tak aden leda ngayon tak ipaship tolu sige ipsimit ngayon pa iden may simisla sige ashke
Pagumilile, masin na siya, Paul, Silvanus, Silas, ang mga tamote. Na sim na siya, pa ipsak dungan pa, inyan may malay na sim na say. Pa lasin siya, church finan Thessalonica. Na actually sige sim sa ngan pa, kasin paing lal. Kilong galeng God, mislelan God. Kilong galeng mislelan God in we goes. Pangal kasin paing lal Paul, nake kung loy nake atin sim like let us in there. Nakatkalim gela Paul pasimusla na sa inye. In oyan na kikatriti ke le inel pa akalim niya met inye. Sama il akalim niya sa ila. Il pa so le matar so na yung afak introloga. Il wela lang Silas at Timothy. Namut kaya mo Silas il wela Paul il ekin met tataf po siya. Bagay maslal Silas nga. Ikin met tataf po siya na. Oye pe, naki inesi saya mo kung hindi ka pa po. Hindi pa, Silvanus. Silvanus, pangay inelal na nasin met Rome. Fala naquilo tabuti. Baba tamalay, Jesus, baba tamalay met Greeks. Nekilan ba egin met Jews yan. Now, tumuti pang met force. Ma Paul il caso. Il tafala. Il egin mo pang spiritual sons. Il oekal mo il manatol spiritually. Na il tafala met force mit tumuti. Bago liga gumiridi ke tumuti siya tumuti luwa tumuti. Il tafala met forse ng tamote ke muling klensa po. Na, oro, paano ba kunin met tutisi? Met tutisi, il tuti pa kayo fanda. Ilan ito ilan kan tafala mo ito. Tafala mo ito, inito ke life, ilusin mo kayo sum klensa. Kasi siya sa mga kuminsiyak sa fena, kamulas mo siya ngayon. Kakatkan kapashi na kimulan met Thessalonica nga. Na kung ki Paul il guiwiang nga. Or il casual Silas il tataf po. Il taf il kemalak akfashi nga. O Paul il casual Timothy in tafal. Now, may todo nga, itayak fin en may los fascist na way nga. Mo, ilusali itayak kin lapan dut ito no los gastan ka. Nikin, duti may ito ita falos niya. Matulungan ito itayak faculty plan plan mo. Na, may polil sisim na siya nga, wanagat kalam ka nga, ilsin na siya church Thessalonica. Ilos oye pe iteyak kemulin malay fung ilalo saan. Ilos ito ole kat papa elim Christ Jesus. Ilos masifan. Parang polos lusin ikalim kele kat papa kat buin palim Jesus Christ. Ilos masifan na kolalos nga. Takoin ko si fan na paling ilos sinalal fung ikilim Jesus Christ, ilo sa ibang life yung ikikat papa. Bangan atin simsigan. Ngamin susum na kifo ipsiak luwungan. Ipsiak luwungan pa, kasahin sang kolosal po yun. Bufin mo na kifos luwungan. Fos luwungan na sabi, kasakil leta sa inye, ilakalim ye ingan yok. Lal Paul, Silas, et Timothy. Kikalayang langkat. Nasin may Thessalonica inge, kemo yung life ng ilalos. When it was long, luti ilalos ngayon, kasi it was long, it was sige molken, pwede nang galim ke oy ilalos. It was still long magayfan na, it was long, oy pe molken. Abel it was molken, it was sige molken, hindi or malan ang madalaw. Il taho na il sa mga suk. Sukat ko
Sige mo lalanin oye madan God. May nisam na kasi nga Holy Ghost baptism Lord Jesus Christ pa sila la siya is ngon matal. May ngakam ko na life niya when ngon dalin God. Believe it. La life niya God ko in la life niya when ngon dalin God. May mola siya if hindi na fast fall na kaya ako kalong sila God ko if hindi oye madan God. Ngon dalin ko fla asin wait siya. Na bay nga oye lan may Christian, Finan Thessalonica, or a Paul, Silas, Timothy, Sunday, God give us the na bakit first liwangan? Nag-first liwangan, kasi ako min isla, kasi riti la, ashi tolu. Kam ko nisla first tolu siya. Ashi tolu kat kanisa, ma Paul lakil ni kileta siya. Laki oyen met Christian se. Oyen met Christian se masimaitan pa yok şüpheyen clients up lalo saan. Elosin laki molan met lalifung ise pa elosin diye dui inak feshe clients up lalo saan. Finne aş maupe. Elosin diye dui inak feshe. Ipsak luan pa long silan Christ pa kalim ke monia. Keywords pa monia. Monia que clientes aplausos. Na actores que bailos em faixa. Faixa na infesta me que macunelos sema aquele mile os fin chaplalos. Na que muito sema moda na sema efataco. Fin de los plugin maupe fin chak senen bang fin chak sema ashin mit life na ko ma sema shaelik mit life in wiki mit elos material life. The difference between a believer and a non-believer is that believers, we have hope. Ash fin siya flash with the life of niya. Isabi naman Pastor Chuck Smith, el missionary, el kamin siya ma, kung fin may fin niya, when in the life of niya in Lord Jesus Christ, Iloy na maurakra ko. Minsan, when mola nito mabakta. Tole. Skimot ko, yokshipe yan, malay fung kimalat ka. Fin fellow mi sige, seta nila robo, kung may tulal fung isa, kung sangin tot. Kung manas ka mo, kung nikid mo. Tasok to, kung musin galang na pa kikele, malay fung nila shkilim Jesus Christ, sa pausik ko. Nasi matlay fung isa. Pause woye, pause mainse mo nasi matlay fung isa. Now there, oye sila lalos nga kilmi ka nagavaki gospel trilogy. Gospel trilogy pa faith, hope, and love. Lalay fung i oswela fin shock pa kalam kia mon with a mon good long say. Faith, hope, and love. Matulungan kayo na fast. If you went in long, si kalima Wednesday malumit. Yok siya ay nas long. Si if when faku longon pa long si. Na ipsafta siya ngayon pa sipe mara po il samgulog ang leda siya ngayon. Po sa ako siya po siya ko siya. Po sa ako siya ngayon samgul mulon matestunay kaingi nakilutilal po all kipay ko siya, arjan na usi ingan na sil. Ay ingan na sil po, ke sipinilak nila ngon-lon kat, asin nilos, pakalim kinbubilalosan. Urik malalos ngay pakalim ke siya lalos, inta kaini, mukui ak fashimalan ka, tiya mata ak kunuk ke siya, tiya mata asyang siya ini, o los ta kaini mukui kuy sipin, Pwede mga ngon matala siya, may tatagay niyo kuy. Tapos may ko siya sabi ko na ke ilos long lutilal Paul kay kaslan kat sa ilos tilong makaya na, ilos oye pe, maulit yun. May kumdi ngakum ko yung long kaslan kat. Kat kayo long kaslan kat, masi
ma mail niya siya, kat hindi mo ulit. May takan ba? May takan na rito. May takan fakastan ka. Yok şüpheye ke client sa papa in mol. Mol gün niya laktalın niya ngon kat. O yepe aşin elos. Elos 490 si fil mol gün oyelan fel. Mol gün oyelan fel. Mol limit dislike ang akkalı bir langkalang lan kat aşin elos. Şüphesiz var Paul'un ilan kilinya pa. Elos şükey mol gün kolyak akoklan kat. Sema Layla. Mandalin patata felos. At yung mga klasik kumising. Kat kan sum wiyalo. Kat kan sum ready Bible. Kat kan sum wisem school. Kung man sum tutut Bible. Kung visem mol gün. Ewen şüphe. Kung vindiyle alu sifin mata force. Sap mamasi metin şu kaya ka meak fashiyak na. Kakotak fashi malan kat, katridi Bible, katukui malan kat, katusi akwaklan maita, akwaklan government by gold church. Mga beses ma force in national leadership asikya ka, mayin efo, katsola lagi malan kat. Shimot ko, nengon matan. On matan gas Christian ba paraclete. Paraclete and replacement in our lim Jesus Christ ka akay matlalay mo. La fin on sa lashin maitsi. Ano bigyan mata ash nalakin ash kakin in God. But matlalay mo. If you ask on dalin maitsi, mana ka wet again you fast fall. Kat finili sisige ma, tasok ta ash kede tien sisi kede sisi lege maasi. You can agree to disagree. Kung tila kung disagree, na kung part, kung make division, you can agree to disagree. May nifo, or malan gata, or makadalo efficiency ko, isila ki malak fashion na suma, tasokta, ile maasifan na fasta training, or la maasifan. Naro, katila nagten posisel. Posisel lamit, kita mo can agree to disagree. May cool up, baka nito sa nasuman, nasika, isina, tayo masifan na yun, nasumi, line up na gaslan ka. Yok siya kita nitakten, muni, fashion, decline sa plasya. May nito na, sikat pa rin, ngayon siya ulang. Masifan tayo ginapan na mo, in fact, sa buhay, sa gasya, Ngayon sina or parang tanisya. Te ora na nashlos. Te ito ora na dash Elias in nashlos. Papi na ngay. Mamay tayo may na fact in fact mo na isa kami na sito rin na bilikit kima. Hindi na American magiging sa nakuduk ya ka. Na rebels mo nakuduk at ako. Nakash ka at ako. Wait okay. Tama ni Frank. Ito dash gala. Ito dash long. El dafa mo, orela, kakashuki, or making self-inventory. It's gonna annoying na sumsifera. Pero sa mga lakosh nga si ako, take a time out, kakashuki. Kakashuki, loyal na gamang means, may kikong fact la, mga sa falsiyan, non-kayak, non-kala. May bel sa mga fact la, mga siya, hale, upe, kuminti ka fumakan. Na non-kala. Kumli like bel bisa ke Facebook. Kapag nga admit, kapag ke Facebook. Alle yo ke for alle med med fa. Le der man gasta gat forget some in solution sin. Na alle post pe mga top or super or top like super creativity. Medli nga Tanya said. Ligi nga Tanya said, Tanya backspace. A backspace, what na fod na baka sumaslangan. Para mulin mo itla siya, kat kita po, kat ki fact na mga, siya tamitli yung fact na mga, siya, non-kayak, non-kala. At kung nga backspace niya, nga mo lendo, matok, mga sa kasi kulo lang at sa pala. So, kasi manak, may hindi yan na si Vera.
Nakavak kinagapang mula med Thessalonai ka kasi masang insewo na si Paul Timothy Silas. Kaya klay sa plalo sanle. Ilos matake aqua kulya pagkat. Se pasibes lang kong. Lalay fong yorek may longs. Di ka sa mga maging longs. Iwang nila. Finde kumtin sesi. Kita shock daw. Kumkain insese mo kumitin. Kumkain insese le. Mo kutin insese na kaya. Kasi nga agree to disagree. Now, laflayla. In due time, lem God ilakalim nila mesi pa yung mesi stawan. Al, kulo na malap, pangay takfototo, kip belsi ngayon. Kung kulo malap, Mermy Carson, paing ko, kulo malap. Ikaw na assume, Rina Honolulu, ikaw na assume, Colleen mo na assume, Kim Bath. Ikaw na assume na Rina that mo, mas nga ba may galing mo, tuwo. Rina that mo, amen, masifan na yung cross. Kumit na ruway, kumit na kumit kasi playback, replay, may digital age, kada panganash ka. Naklawala na siwas kayo, klon na siwas na ko, Ashlo was in the week jam. May suka show notes diga to good akali program. O sa mitigat fashion diga may kali relash kisi boy. Free boy. All of God flipped. Especially baklo wala. Kulog lang klan mo, kulog cash wo e budget po na sis. Cash ka. Kidan ka din long magaywan na kidan mo. Kulog man kimahingi akay. Kacik binakay ko. Kimakanash kya. We got. Check my game in which Friday. So just goes good. Amen. Amen and amen. Kumalap.